Government Lungsen High School mathematics lesson zirtir tu son chua ani awanga lungsen khuwa in lungoi lo na anlantir nakal zela total ben nei antum chu thul ani Government Lungsen High School mathematics lesson zirtir tu son chua ani awanga lungoi lo nakal zela lungsen tom ngai pol rang intelcom joint NGO coordination committee hian thut khom trumli an lo nei to ani Government Lungsen High School mathematics le science tir tu son chua transfer du lo na lantir nan July ni somni pare sang ni somni pani khan education minister le education director ne na MZP sub headquarter Lungsen ten ngen na an the luta he an ngen na the lu hian ngai poimo a hlo tok lo ti sia in ni som pakhat oga sang ni somni pani ni lai ni khan transfer order halna an lo nei to ani lung oi lo na an lan tirin omzia ala nei lo zela wangin ni som paruk oga sang ni somni pani khan hre tak chugin Government Lungsen High School chu tiamchin omlovin school no pang school kai tur danna an nei ta ani ni somni pasari July sang ni somni pani Government High School Lungsena thok science zirtir tu lalnun pui pau tu chu Government PCR High School sersiba sonani awanga lungoi lo na an lantir chu chunzom zel ani sarkar palai ni som pasari oga sang ni somni pani khan lungsena pilal lian zuali boy tlungdi yo lungleile atho pui tenen inbiak na an nei ani sarkar palai pilal lian zuali boy tlung hian Government High School Lungsen zirtir tu son chua chungchanga thulom om hril tur anei ri lo awangin MZP nen an in thachena lungoi lo na an la lantir sunzom ze ani ni somni pani oga sang ni somni pani jan khan Lungsen joint NGO meeting an neya an lungoi lo na lantir sunzom zel nan ni somni pathum oga sang ni somni pani atangin Lungsen ko chunga zirna in zong kharna an nei ta ani lunglei DC in Lungsen joint NGO te meeting pui turin ni somni pali oga sang ni somni pani khan asoma he asom na hi inkalpo na kong chiata wangin Lungsen joint NGO tenen hian meeting ani lova akal na harsat na antok ani ni somni paruk oga sang ni somni pani khan press conference lungleya anei tuma Lungsen joint NGO te anin buat sei meka nima sela inkalpo na kong lei mina wangin an thul le ani zirtir tu regular teacher mathematics le science zirtir tu sonchua andu lo na kongtam taka anlantir nuwa po sarkarin engma thu alanei lo awangin NGO coordination committee Lungsen chuan ni somni pakwa oga sang ni somni pani atang khan Lungsena sarkar pisa kai tur zong dan na le kharda an nei chunzom zel ani hei po hian omzia alanei lova sarkar alangoi reng chuan ni somthum pakhat oga sang ni somni pania tiamchin omlovin total ben nei antum kha ani sarkar lam atangin palai rontirin pulal thanjam additional director school education department le atho puitenen Lungsen North branch waime hola meeting anneya inremna an siam theita ani ahriat ani anin remna thu ilo chiarang Government Lungsen High School zirtir tu nget ta phut chungchanga School Education Department IO atir additional director le all NGO coordination committee IO te inremna voino gas ni somthum sang ni somni pani thole ni hian Government Lungsen High School zirtir tu nget ta phut na chungchanga anwai mi ang hian inrem na kan siam pakhat na
School Education Department in AIOA atir Keilal Thanzama Additional Director of School Education Department hian he school a hian zirtir tu ngedda atul ziate lungdei district sunga government high school zirtir tu in khairu lo dante he ngi siam rema zirtir tu ngedda ani nge theina durin how tu ten he na thlenin lungsen khomi pui IONGO coordination committee te du angin thei top ka chua ang pani na Pulal Thanzama Additional Director School Education Department in Achunga Achusoihi Keini All NGO Coordination Committee chuan kan ring ngamin ti hlotlin ani nge po kan ring ngama chu wangin zirtir tu nget da ngiata lungoi lo na kan lantir mek le lantir tuma ruam man na kan lo siam to zong zong chu vo in August ni som thum sang ni som ni pani thole ni atang hian ti top kan rem ti ti in ain ziaka anwaya hian NGO sang sang te ming ziakin ming sai na tur ombok ani Petru a hian pakhatna Honorable Minister School Education Department lo siata in remda hi ti hlotin ani theinan padina Director School Education Aizol Mizoram lo siata tan le ma lo lang ngal theinan pathumna District Education Officer Lunglei District lo siata tan palina News Editor Durdarshan Aizol LPS Aizol Zonet Aizol Zonet JP Lunglei LDF Lunglei an lo siata tan le min puan sar sak turin ti in copy tru until telbok ani Lungsen join NGO ten lung oi lo na lantira tiam chin omlova total ben nei an tum chu an thul ta ani high school zirtir tu son swa chungchanga hian high school zirlai no pang hi ni som pakhat lai mai school kal to lo le zirna school dan ani a tin school dang hi ni ruk school kai to lo te ni a ni som thum pakhat oga sang ni som ni atangin zirna pa ngai an chun som le theita ani zirlai no pang school an kal lo chunga an zir lo tam taka wanga an zirna a an tlak niam pha lo nan theito op chuwa zirna chun som turin du sakna kalan ngal ani high school zirtir tu son chwa du lo na lantir atanga ni som ni na lungsen all NGO te an chol ri ta a imasela September tharal ma a sarkar changa an duang an la mulo fo ani chuan tiam chin omlova total ben nei tumhi altang pui an tumta ni asiat ani lungsen all NGO te luk na siam hi lungsen thalai tam tak rilru ero adam theibik lova sorka tiam na tak omlowa tiang an thil tum total ben nei an kaltang pui lo hi poi tak takan oma nema sela tiam chin oma an thil ti ani a lungsen thalai dam tak te rilru ero alamang ang le meya he an intiam kam na le an in rem siam na hi alo ting lo ani chuan an thei ang bera sarkar kar tum thalai tam tak an omek ni in siat ani pok ani